rejection yangisiza ukuthi ngifunde uba independent le self supportive yabona and le rejection yangenza ukuthi ke okay must just accept ke ukuthi kukhona umuntu ozolwa nendaba nami it's fine, I'm all by myself on emhlabeni, is fine, ngiziphilela theme kusithiwa amen kulo ngoma ngagcina ngithe baba I was gone. Wawuqala uthandaza Qala ngithe nje ngithi baba yebo I was gone. Angithi mo lento zama uthandaza uguqe phansi phaya. Yebo. Ngithe manje sithi baba. Yebo. I was gone, and by that time asaguqa ngaphansi lapha ya seniguqe in the sky. Wow. On the sky lapha. uJesu uqamba amanga. Ngize uzo confirma. Yebo. Uzoqinisekisa leyo nto lokuthi lento ayithethayo ubrother Ignimba ikhona, akaqambi manga. All right. Akaqambi manga but ubrother Ignimba. Lento ayithethayo ikhona. uJesu uYesu uyavela emntwini athethe naye. Kunabantu akwazi ukuthi avele aziveze kubo. Welcome once again kwiKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Angiphinde ngibingelela abangcwele kwindawo zonke la kufinyelela khona le message. Ngithi nje ngiyabonga ukuthi uchoose le channel ungabusashintsha, ungabusaya ndawo. Angiqale ke ngokubonga ama subscribers wonke. Ngiyanibonga kakhulu. Ngibonge nama channel members. Ngiyabonga kakhulu enikwenzayo ukusupporta lo msebenzi. Kungabukeka kukuncane. Mhlambe nani manje lokho ni busy ni support aningazathi akubonakala ukuthi enikwenzayo ikuphi, but ngelinye lamalanga embusweni kaNkuluNkulu uyanibonga uNkulunkulu ngalokho ngoba lo msebenzi akusiwona owethu ungowakhe. Ngibonge nabasupportayo ke nje khona nje abavela nje eceleni besupport baye direct kwi-account. Ngiyakunothisa nakho lokho, ngithi nje ngiyanibonga kakhulu nabo bonke ababukelayo, futhi nginibonge nisazobukela nama advert. Ngiyanicela niphinde nawo nabukele ngegama elihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngiyazi ukuthi nawe nokudina, kodwa ke ngiyanithemba ukuthi hayi ngeke nidine nizowabukela, ayasisiza nawo. Angingedwa ke namhlanje nginomama ufikile la, umama uChristina, but yena uzozichaza njengakho konke. Unobufakazi obuhle kakhulu ngenkosi uJesu Kristu. Hayi uke wakhuluma nami eceleni buhle, ingakho ngithi ungasashintshi ungasayendawo. Uyena ozozikhulumela nje everything, but okwamanje ke siqale nje ukumbingelela. Siyabonga kakhulu mama ngokuthi ufike. Siyabonga nje sakwamukela. Nami ngiyabonga kakhulu ukuthi ningamkele. Yes. Yebo. Yebo ma. Ake siqale nje siqale eqaleni ukuthi nje umama uChristina ubani, mhlambe konke nje nesibongo. Yebo ngokuholwa inkosi Yesu. Okay. Ngiyanibingelela bonke nonke bazalwane. Yebo. Ngegama lika Jesu mfeli wami. Mina ngoChristina uNomakhisimus. Yebo uNomakhisimus Novungwana isenimi. Novungwana. Yes, ngoMantshangase. Oh yebo. Ngizalelwe eLusikisiki eEastern Cape. Yes. Ngakhulela khona, ngafunda khona education yami yonke from primary. Ngafunda khona lapha eLusikisiki, i-secondary yami ngayifunda khona. Yes. Ngabe sengenza ke e-college ngayenza khona eFlagstaff. Oh yebo. Estaw teacher training college. Lapho ke ngathola khona i-profession yami khona. Yebo. I'm a born again Christian. But leso sikhathi ngisesemncane I was not born again. Yeah. Nje kwamanje. Angena umfundisi, angena umprofeti, angesilutho nje. I'm just an ordinary born again Christian. Oh yes. I'm a born again Christian. Phela angena umfundisi. Yebo. Yebo. Angena nje umfundisi. Yeah. I-salvation ngithole nje mina ngo1982 i-real salvation, besides ukuthi ke ngalesikhathi ngasesemncanyana ngabo 12 years 11 12 ngangivisita kuma lentoza kuma evangelist ubaba uBhengu. Oh. Eshumayela khona ngathola ke ukuthi uyashonyela khona ekhaya sizikhonzela eMethodist Church at that time.
but ke mina bengintshontsha ke in the evenings ngiyontshontsha ukuthi ngiyo-attenda ama-services wase-Assemblies of God kaBabingu. The Nicholas Bingu, the late uba we-evangelizer ehamba all over. So nami ke bengiya ngiyontshontsa lapho kula ngakufunda khona nokuthi kanti umuntu uyakwazi na uyikhulumela noNkulunkulu athandaze nje angayenzi baba wethu sezulwini aphelele khona lapho uyakwazi ukukhuluma direct noNkulunkulu. Akutshela uNkulunkulu ukuthi lokhu nalokhu nalokhu. Ngisesemncane by that time, I was just young. Ngafunda nje lezo zinto lapho intwanyana lapho engazifundayo ke along the way. Yeah. So ke briefly history mina I was rejected. I was rejected in my family. Ngathola rejection from my mother. Yabona nje oyena umuntu bekazi ukuthi ngibengazi ukuthi ngiclose kuyo baba wami. Unfortunately ke washeshe wahamba ngisese noma around about 6 years. Washeshe washona ke ngisesemncane ke leso sikhathi leso ke. And then ngakhula ke nginaleyo rejection ke from childhood ke I had to fend for myself ke ngiziprovide for education from childhood. Education ngisifundise from primary ngithengisa amaswidi ngenze zonke lento ukuthi ngikwazi ukuthi ngithole education ukuze ngikwazi ukuthi ngiwazi uzimela ke. And then ke sigcina sengisebenza sama garage into ezinjengalezo kodwa ke all in all ngithi bengiziphandela. Ukhule ngokuziphandela. Bengikhula ngokuziphandela. Nje ukuphazamisa rejection mhlawumbe ingenxa yokuthi umntwana mhlawumbe ongezwa noma cha rejection leso sikhathi lesi bengingazi ukuthi inkinga ikuphi kodwa ngithe after sengikhulile sengithole isalvation ngo 1982 sengiloko ngithola intshumayelo nyana ngizama ukuthola ngathola ukuthi man i-rejection le I see i-rejection eyenziwa ile relationship enginayo secret engaziwa umuntu noJesu. Yebo. Khana ngingayi-understanda lapho ukuthi no kusho ukuthi lento le yenziwa yilento ukuthi nale relationship nalomuntu enginale relationship yakhe mina nakhona ngingayazi nokuthi ngingayi-understand ukuthi kwenzakalani ngami empilweni yami yonke ngoba ngathi mangina in fact after kushona ubaba wami kulanga waqala khona ukuthi ngithole ukubona uJesu efika kimi mangilele njalo befika phethe iBhayibheli ngakamazi nokuthi uJesu ngibona nje lo mlungu ofikayo nenwele efika lana umlungu nje ogqoka into emhlophe ophatha iBhayibheli afike la njalo mengilala nje uzofika nje athi masihamba ke sihamba sohlala entabeni ephakeme. Ungakanani ngaleso sikhathi? Leso sikhathi after kushona ubaba wami I think kulapha koma 6 years past koba 6 years something sesemncane kushona nje kwababa wami mfene ukuthi eshonile ubaba wami ipheni ukuthi ngishonile ubaba wami ngiyathola ukuthi ngiphole ukuthi kube substitute kababa wami kwaba uye lo muntu ofike ebusuku. Yes yebo. Leso sikhathi nga understand kanali la second ukuthi kwenzakalani nga understand kodwa ke ngibona nje lokho efika ngijabule ukuthi nangu ufikile at least leya pain kababa wami ukuthi ispace sikababa wami sivaleke noma sengithola iabuse lapha ekhaya umama ngitreata ngalo ndlela engitreata ngayo hayi ngingakhona ukuthi ipain le ingazwakali ngingayishaya indiva nje into yakhona ngabe nandaba nalutho so ngisesemncane kodwa ngithe mase nginabo uma 11 years sengibona ukuthi masilento le i-serious and lo muntu uphatha iBhayibheli ithi ngitshela umama ukuthi yazi ukuthi kunomlungu leke efika la mangilele afike ephethe iBhayibheli athi masihambe asiyofika siye entabeni ephakeme bese sifika lapha entabeni sihlale phansi masihlala phansi afundele iBhayibheli axoxa noma ngamuzi ukuthi nga-understand ukuthi uthini bexoxa kodwa exoxa nami axoxa afundele iBhayibheli axoxa because benga-understand ngangene leso sikhathi bengangene esikole kodwa ukhitheke mase kuna lesikhathi senginoma 11 bese ngingenile e-primary school ke kula ngithike ngixoxela umama unento eso yabo kulapho ke umama vele wangithintitha nje wathi eyeye ngalokuthi nje ngitshele ngalento le wena thetha lo impundulo leyo usho ukuthi it's an evil spirit leyo nto leyo
manje ungachokheka ke manje ukuthi and then uma ngamtshela ngomuntu uphethe iBhayibheli mos into yenza ukuthi ngibe interested ukuthi ngimtshele because lo muntu uza ephethe iBhayibheli yebo yabona afika ahlale nami I one cut us short hayi ngakavele I was expecting that because I relationship yami nomama mvele bengekho right that's why ngithi I was rejected. Oh yes. Yabona especially umama umuntu bengi-rejecta too much. Bengi-treat her like an outsider yabona. Eshibakithi. Like and young as I was being treated like an outsider. So and I never had a grudge towards yena because ngimi nje bengibona ukuthi okay this is my life. It's part of my life ukuthi ngitreat ngaleyo ndlela is fine yabona. Ukuthi anganandaba ukuthi ngiyafunda or kanjani. Leyo nto boza ukuthi well it's fine you accept nje lo life what it was painful but benganandaba ke naye bengi accept nje ukuthi kunjalo is fine. Oh yebo. So lo muntu lo ke bengikhula naye ke kodwa ke ekuhambeni kwesikhathi sengithola lapha ku bank ke hambeni kwesikhathi ke ngazokhola ukuthi khona uJesu khona uJesu nakhona uBhengi nabe ekhuluma nje indaba eshumayela nje kodwa nalapho ngisesemncane anga understand khuluma ngoJesu uNkulunkulu khona zonke lezi zinto zilike imzingakliki ukuthi kwenzakalani yabona was still young ngoba 11 years 12 years yes then ke ekuhambeni kwesikhathi ke wahamba lo muntu lo naye wahamba khona lapho wahamba wasethi mayezothi mayibuya zokwazi ukwehlukanisa phakathi kokulungile nokungalungile yena umlungu lo belokho efike ephethe iBhayibheli yes wahambe ukuthi angasezi mangilele yebo wathi uyahamba manje uyothi masebuya uzobuya seke uzokhona ukwazi ukuthi wahlukanisa phakathi kwento elungile nengalungile okay. So nalapho uyakhuluma nje nami I don't understand yonke le nto ikhona because I was 11 12 years somewhere there na understand nje kodwa nje nga understand nje ukuthi uthini khuluma nje uthini yazwe nje ukuthi uyakhuluma kodwa nga understand ukuthi uthini and then ke wasehamba ke kuthe la ehambe khona ke mara kunesikhathi lapho uhambe lo ehambile njalo bekuthi sometimes ngihamba nje indleleni ngimzwe ekhuluma ivoice yakhe izwakala kule ndlebe le uzokhuluma athi mhlambe ngihamba endleleni athi ungahambi ngale ndlela hamba ngale yabona yeah hayi benga understand because mos angithi angimboni yena i voice manje ngithi hayi i voice mos yakhe akekho yena ngiqondisele ngihambe njalo nje ngeloku ngenza lento le kodwa ke mfeni kwaloko wagcina ke ivoice yakhe sengasezi ke kusho ukuthi uyabona ukuthi manje ngistubborn cabanga njalo mina ukuthi awona ukuthi ngistubborn awukwenzi lokho akushoyo enye into ebengihlukumeza ngayo angisesontweni eMethodist Church angithi thina besikhonze le Methodist Church mangisesontweni makunesonto likamfundisi eMethodist Church kunesonto kuthiwa le sonto likamfundisi cawe kamfundisi sothi kuleso sikhathi ufika kulelo kufika umfundisi along the phakathi nendawo kuyashunyayela ngazi ukuthi bekhona ke isikhathi lapho kuba khona umfundisi uzwa yena emisonto icaweni kuzomfundisi umfundisi osuke inviteiwe esontweni kunomfundisi nje aniyazi uba ingathi ilento kune phakathi nesikhathi kuyashumayela abavangeli amagosa kuyashunya kodwa kunecawe bayibizwa nje specifically bekuthiwa le specifically kuzoza umfundisi I think umuntu superior to others laba belowo bekhona lokho eshumayela ngicabanga njalo yebo so ke afike makhona umfundisi makukhona nje abanye abashumayeli nabavangeli bengakhuluma bekuthi nje makhona umfundisi uzothi it's either uzothi hlabelela ecawena ewisila bonke leso sikhathi bongenzi anything ongekho if you are a nobody if awusi lento za umama lewebhaki or umama weBhayibheli or awuna iposition istatus bofuneke ube nestatus ukuthi wenze lento le if wawenza ungayenza anything
aba ifamily yakho izophume izoxoshwa esontweni izofine izochayjwa iphume basibe esontweni bakhishwe esontweni family yakho yonke by that time kudala leso sikhathi leso so mayizothi mangihlabelele and then zoyenza kanjani mina because it's against umthetho wala yes bengahlabeleli bengaculi nje ngithule ntito ngingaculi and mengayenzanga lonto leyo uzo lentoza kuzokuthi after that kuhlale inyanga more than almost close to 6 months nginale guilty conscious ngathi kunento engitshontshile ngathi khona umuntu ebendibonileyo bendiseba something so yena la ihlala ihlezi la guilty conscious ihlala ihlezi enhlizweni yami for a long time so it's either uthi ngicule or athi ama spray makuthiwa ngifuna ukuthi pray andingazenzi zonke lezo zinto in fear of ukuthi kuzoxoshwa ifamily yami esontweni yabo so all the time ngiphila ngaleyo mpilo andigcina sengithi hayi la ngisayi manje ngiyafuna lapha ngiyatormenteka lapha yana makunokucabeka umfundisi ningayi baleke uzotormenteka ngithi ukuthi ucula or kutheni vele ningayi kwasokwasa khona ngahlala long time ke ngingasayike wisile ngingacawe nje ngihlala nje ngiphile life nje ya everybody yeah because I was not born again noma ngafika ngilesi sikhathi ngifika lapho uBhengu ngathi mina ukuthi nami yamamkeli Yesu by that time ngisenza nginga understand ukuthi wamkeli Yesu kwenzakalani oh yeah because I was about 12 years 11 years leso sikhathi leso because kwakushunyayela kodwa mamele nje kodwa kuthema kucula icule ethi nasemanzini abilayo ngizohlala ngingedwa ngilindele uYesu yes dabuza ukuthi umuntu ohlala kanjani emanzini abilayo awuthi ke nami ndimthathele uYesu ndithi ndiyamamkela lo Yesu ngibona uzohlala kanjani emanzini abilayo yes so at that age ke ndamthatha ndathi hayi ndiyamamkela uYesu nami not knowing what ukuthi ngenzani kodwa ke along the way ngaphinde futhi yaphelela imibuye kuhamba kwaBhengu emveni kaloko namalentoza nama home cells aphela hayi sekusaphela kunakusekho nenkonzo yabalentoza abazalwane hayi sazibuyelele ezicaweni zethu ke kwaphela lento le abanye ke baqhubeka ke bazama ukwenza ama home cells labantu abadala ke bona baqothina abantwana saqina siphelele endleleni kuba sasihamba nje ukuthi sijabulele ukuthi lapha uyakwazi uzenzela ukuzithandazela uzifundela ukuthandaza yes enye into phaya bekumnandi kuba bosithi uma ufika phayana icawa ingeni icawe kungakhanga kuconfesswe mongena kungena kuyakuhlatyelela kwenze ukuthandazwa umthandazo akunalizwi elizophuma lapho kungazange kuconfess kungazi everybody besikune isikhathi ukuthi everybody ngesikhathi esisofuneka bese khona ecaweni kuzokwazi ukuthi ke everybody azoconfessa izono zakhe ngebe iswekile ndalile xa ngithunywa ndiyenda abandani ndathukanisa is all those things ourselves God kuBhengu bezithethe ezo zinto izono bezivunywa publicly so kuBhengu kwakumnandi lapho kufike sivuyela ukuthi hey hayi bezofike ndiyonile namhlanje beziba futhi nezono ezibazincane because awuzuvuma isono ebephindwa bowusenze usuvumile last time awuphinde uphinde siyazisona bosuvumile kufuneka usiyeke yes yeah baba beyiswekile awuzuphindwe ebiswekile uyavuma ukuthi angeke ndiphinde ndiyebiswekile ndebeyiswekile andiphinde ndiyebe yonke lento izono bozivuma zonke beziba minus yebo uyovuma izono ezitsha ezenza ezitsha nakhona ke bezibalesa ukubona ukwenza izono bekubalesa because uzonyanzeleka ukuthi mawuzikhiphe lezo zono lapho phambi koBhengu ngiyakuzwa yes uBhengu kwakumnandi kakhulu leso sikhathi sisethe bancane futhi kwakuvusivabule vumela lento ukuthi nje sizahamba siyo report ukuthi sonze into esoso noma umntana edlala wamphusha umntana omnye walimala wawuyisa phansi ufune kwazi ukuthi phaya uzungena cha ungazifuma ngesosono ukuthi umphushe lo mnye umntwana yes so it was nice by that time kaBhengu na then ke life went on ke khula ke kodwa kuthe after some time ke ngoku sendithi ke ngoku sendiqedile college ke college sendiqedile ngoku ndathi ndiyaya pha ecaweni le Methodist Church ngizoya namhlanje ke ndiyovalelisa manje ubabona manje come what me
ndizoya ecaweni yasekulo mfundisi whatever ekuthiwa ndiyenze ndizoyenza this time iyavalelisa ukuthi ifamily yami izovala but this time ngoba lento lo ihlala kimi bayi guilty conscious for a long time ukuthi andiyenzanga into bekuthiwe ndiyenze nale i-Methodist neweseli yeah i-Methodist is same as Wesley into eyodwa ngejama igama eliwana ukuthi lento wesibiza bayibiza iWesley because it was founded by John Wesley yes so bayibiza Wesley but nje yona is a Methodist church yeah igama la khona is Methodist church yebo so ngithema ngiqeda ke ecollege ke la ecaweni ke nathi yabona manje first of all I'm independent akusekho umuntu noma nganixosha ecaweni asenandaba lento ngizozifunela icama kufanele ngifuna icawe ngizofuna icawe ezoba free ngizokwazi ukuthi kuyo be free kuyo makuthiwa ngicule makuthiwa ngithandaze ngithandaze so ngizophuma lapha namsebenzi ngiyovalelisa ndiyaphuma so ke ndaya ke leso xesha ke bese nginxiba lento za uniform yintombi yase Methodist Church infaka lezi zinto zakhona ikhona iuniform yakhona eyincike bese nifaka yona ke ndaya ke ecaweni ecaweni that day kwagcwele kugcwele passage kugcwele ngithi icawe kamfundisi ngicawe enkulu le yebo ngalelo langa yalelo langa ithi fana nokuthi angazi ukuthi yini ngathi conference I don't know mara icawe ngicela ukuphazamisa uzongiqalela nje ukuthi ngoba usukwathi ungitshela mina before so ikhona this part yakho yokuzihlanganisela impilo the time usakhula angazi singakhona ukuyiletha njengoba ngabriefa ukuthi bengiziphandela ukuthi ngizila kanjani ngithengisa amasweet ngenze ngisebenze egarage yiyo le ngithe ngifuna ukuthi ngiyisummarize okay isummarize so that was ungena kule the main thing yabona into engiphushayo yilokho ukuthi someone somewhere mhlawumbe usasemncane sakhula naye kungamkhuthaza ukuza ukuthi uma ngabe kuukuthi umama wakwazi ukuyithengisela amaswidi ehlanganisela wazwaya ngisho nase college wafunda ezenzela yena okusho ukuthi naye angakwenza lokho kuzomkhuthaza umuntu ukuthi lapha elondezeni ngangifundi ngangilentoza ngangithengisa amaswidi esikolweni primary school ngithengisa amaswidi after that ngathengisa ngafunda ukwenza amagwinya ukwenza ngamafutha engulube ne baking powder ayethengiswa amafutha engulube amafutha engubo othi makuhlatshwe khona ingulube uyocela amafutha khona bakuphe wona okay bese wathatha ke bese ngihlanganisa baking powder ngenza amagwinya ke ngifry ngawo lamafutha lawo bese ngiyathengisa ke esikolweni lamafutha lawo kunamasweet esasiwaphiwa uma uthenge into eziningi eshop moye shop wathunya khona wathenga izinto bebekukhela nje ngesandla amasweet amakhala amancane amakhala bakukhele ngesandla so bengithatha lo masweet mina ngiwathengisa esikolweni ukuthi ngithola imali and angithengi nje islate lento yokuslate bengithatha islate SP umntwana esiphukile sakhe ngidobhe sona ngisebenzise sona ngibhale kuso ke beyasazi ka bangasazi islate islate kwakuyislate nami ngakhoza ngichazela ukuthi kwakuyinto engathi ibhodi kwayengento engathi bona njengebhuku njengencwadi le njengencwadi lokuyinto engenjengencwadi le mara yona iyitshe ikuyitshe limnyama litshela inyama lele ubhalela kulo ke bhala kuyo yonke into ofuna ibhale uyakwazi ukuthi mase uqedile uyayicisha futhi fana ne chalkboard le yebo uyabhala kuyo bese uphinda futhi ucisha khona lapho so ngikhona ukuthi ngithenge lezi ezinye impahla ke bengiphiwa impahla laba abanye abafundayo abaqedile ko standard 6 bangipheka ama uniform ke ukwazi ukuthi ngigqoke ke nami ke noma ke uhambeni kwesikhathi uthothi sengikhola khulile la koma 15 years 16 years sekudabuka la uthi uyathunga ngapha kudabuke ngapha uthunga ngapha kudabuke ngapha ungekho ukuthi uzohlanganisa ke ijezi liphele lana ufanele uligoqe ulithenze ukuthi ungabonakala ukuthi manje selidabukile isicathulo lezi uzoshaya ushayela ukuthi awuna sicathulo esikolweni ushaywe ke ukuthi ngawuna sicathulo kodwa ke into ebesemqoka kimi ukuthi mina
ngifuna ngithole education ngizokwazi uzimela oh yeah ngizophuma kule life engiyiphilayo yebo ngizimele ngoba ubaba wami ngasekho mina into ebengithembe yena ngasekho I had my brothers but they had no say ku-education bengikuyo yebo so ke anybody else had no say except umama wami uye umuntu ebe controller everything so ngabona ukuthi even my brothers there's nothing abangayenzayo uyabona so kufanele nje mina ngiyiphandele ngiziphandele ngisoma that bengize ngithathe kunentoza ngifaka abanye abantwana benzela ama homeworks bathi kwazi ukuthi bangibhadale yes esikoleni ngibenzela ama homework bangibhadale and then ke after that ngaphinde ngafunda ukwenza upie hlanganisa i-means ilento i-mashed potato ngihlanganise ne-tin fish ngihlanganise ngenza ipie ngifunda ukwenza ugoqo pie ngifry ngiyothengisa edrobheni la kuthengiswa khona abomama abahlala lapha estradini ngihlala nabo lapho ngithengise ke ama-pie lawo wami namagwinya khona lapho ukuthi ngithola imali ukuthi ngikhona ukuthi ngifunde into ebengiyithenga nje kufela into zesibhadala school fees bese ngithenga nezincwadi zokufunda ngoba sosikhathi bese kufuneka nezincwadi khona abazobhalela oh yes ama examination book yokubhalela amabhala ama test benazo zonke lezo zinto bengizamela iuniform le bengenandaba kakhulu nayo bengingabinandaba ngoba into nje ukuthi ngithole incwadi zokufunda noma ngina uniform ukushaya ngizoshaya kuyendlula lokho kodwa ke ngizobe ngifundile lo langa leyo yabona bengiphila nje ukuthi kanjalo ngaze ngathola umsebenzi omunye ke futhi egarage ngathola umsebenzi egarage ukuthi bangithathe ngama weekends isebenze ngithela ipetrol khona mangithela ipetrol lapha ngithengisa namagwinya wami ngithengisa namabhayi wami khona lapha esikhathi ngithi manje ngihlengi ngiyasebenza la ngiyathi ngithela ipetrol abandlulayo bayathenga abandlula ngendlela lapha egarage bayathenga ngizama ukuthi ngithole imali inhloso yami ukuthi mangithola imali yokuza ngiye college yebo okwamanje sese primary ngiyaphusha ukuthi inhloso yami mangiye high school from high school ngiya college ukuthi ngibe na something engizoziphilisa ngayo in life yabona because manje I know ukuthi manje I've got nobody I'm just myself I have to fend for myself akekho omunye umuntu engizomthembela kuye rich lesi story kakhulu so ngaqhubeka kanjalo ke ngathola umsebenzi ke ngathola ukuthi imali manje yokusebenza lapha ingconywana sengiyasebenza manje ngangustandard 6 mangene egarage oh yeah ngustandard 6 mangene egarage ngisebenza egarage ama holidays ngise garage yebo and then ke nangama weekends mangiphuma esikoleni Friday ngemsebenzini Saturday ngisemsebenzini Sunday ngisesontweni ke ngiyahlala ngikwazi ukwenza ama washing so ke sometimes bengiphusha ke ngoba nalelo sonto lebengekho serious ngalo because lezo sikhathi bengasindiswa nokusindiswa bengiphila nje life ya everybody yabona nje jola nokujola yonke lento le ngimntwana omncane ngenza zonke lento njengabantwana bonke ke into ezingathi ishu nje ezingangendawo ukulinganisa yonke into eyenziwayo yebo so ke bengikwazi ukuthi ngisebenza nangeSundays ke ngiyothele egarage akuvala na Sundays ngizama uaccumulate imali yabo accumulate imali oh yes so ke hayi kwaya ngabeki lokho ngibeka imali ke ngibeka imali akhona ukuthi manje ngiye lento zeni ngiye kunesikhathi lapho kwakhona omunye ubhuti ke khona lapho ke ubhuti omunye weColord waseDurban thina sihlala namakhala kule ndawo sihlala kuyo kodwa leyo nabe ngwaseDurban ehlala ehlala edrobheni so wafuna ukuthi ngibe ibaby yakhe which I didn't understand ukuthi why baby kanjani nomuntu wesiwe lento zowesilisa wayesese ubhuti nombaba beke ubhuti okay ngembona ukuthi ubhuti kodwa beke shadile oh yes beke ubhuti ngibabona ukuthi ubhuti kukimi bekalingana nobhuti wami oh yes ngibona ukuthi ubhuti wami ke right ke nalapho ngabuza more like uku-adopta ube umntwana wakhe into njengalezo engazazi into zokuthi kuba ibaby into bengiyazi kuba ibaby nomunye umntombazana omunye intombazana sibe ngaba baby ama chicken sibizwa ama chicken leso sikhathi leso okay so ke ngaba i-chicken la ngabuza kulungusiso omunye usiso lapho ongabuza ukuthi into baby umuntu wesilisa waba ibaby kanjani naye wathi hayi lo muntu lo ufuna ukuthi akusize nje ukuthi akukhulise akusize ngathi ngoba uthi ke wathi kimi because beka ranka and manje beke nje be ranka nje ibusiness yakhe bengahambi kahle mara uthe mase egalelanga beqhashi bengiphe mina ilift ngalelo langa wathola ibusiness yakhe yaqhubeka ilanga lonke so wathatha ukuthi ame
lucky charm la something like that, something wakubuka njengomntana omlethela ilakhi, yes. Oh yes, ngiyakuthola. Yes, so ke wasetlosisa hayi kunanikisa konto ozoyenzana kulungile uvuma ube baby yakhe, so ke ngavuma ukuthi bayilo baby yakhe, kodwa ke shem njengoba ngisebenza ke nami bekangisupport ke emveni kaloko angisiza ke nakuthi angithengile iuniform manje sibe ngithi bengisabe safunda ku standard 6 manje wangisiza ukuthi ngithole iuniform yokuya e-high school. Oh yebo. Wathi ngoba ngithola imali ngawo. So nami ke ngizozama ukuthi ngikusize ke. Beke ngisiza ke ukuthi angithengele ancediseke ukuthi ithole iuniform yesikolweni. Bengihlupheka ke bengihlupheka mina kakhulu ukudla lokhu bekunzima ukudla lokhu. Bengihlupheka ngize ngithi ngihambe ngiyosiza labantu abavuna emasimini ubasiza ukuthi bancedise ukuvuna so that ngizokwazi ukuthola umbila nami ukuthi ngikhona ukudla. So ke bengiphila leyo mpilo nje ke, kodwa ke ngoba ngazi ngizimisela ukusebenza bengisebenza ke njengoba umyeke womsebenzi waba ingawuyekelanga wasegarage. Ma holidays ngisegarage nangwa weekend ngithola isikhathi ngiyese garage ngiyasebenza. Imali yami bengi independent le rejection yangisiza ukuthi ngifunde uba independent, le self supportive. Yabona, and le rejection yangenza ukuthi ke okay, must just accept ke ukuthi kukhona umuntu ozolwa nendaba nami. It's fine, I'm all by myself on emhlabeni, is fine. Ngiziphilele lo mpilo leyo, ngaziphilela ngaba ngathi nje azibeka at a distance everybody ngabona ngcono ukuthi avoid ukuhetheka ngizothi ngisondeza kumuntu anhede ngakuzwa ngaba ngazifundisa nje ukuthi ngibe aloof ukuthi abantu ngaba sondezi ngixoxe nje nabantu ukuthi umuntu ezongazi umthatha ngimfaka enhlizweni kakhulu because baleke ukuhetheka. Yabona, so ngaphila lo mpilo ke, kodwa ke shem kwaze ngafika e-college. Oh yes. Ngaze ngofika e-college ke ngiloko ngibeka le mali ngibeka ngithela ipetrol ngapha, ngithengisa amagwinya, ngithengisa amaphayi wami ngapha ngibhizi. Ngiyafunda ngapha. Bengisenza ama homework ngiwenza ilanga ngakashoni because malishona ilanga angina light yokulayitha. Ukuthi uzoletha ngifunda ngani. Akunasibani isikhona sina paraffin. Uzoletha ngani benza sure ukuthi ngisale esikolweni ngiyenza ama homework wami wonke. Bese ngiye ekhaya sengazi ukuthi everything is there. Say ready homework yami for the next day. Oh yes. So ngakhula ngizazi ukuthi I'm just all by myself. Yebo. Anginababa nginamama, I'm just all by myself. All by myself. So ngafunda ukuzimela. Ngafunda ukuzimela from childhood. Yabo. Kezwakala. So ilife nje yahamba kanjalo ke. Personal until ke ngazisebenzela ke ngaqeda college ngazisebenzela emveni koko njengoba ngathi ngaphuma nasesontweni kulela sonto le mangiya kulela sonto le last time ngiyovalelisa. Yebo, sesibuyela lapho ke manje. Yebo. Mangiyovalelisa ke ligcwele isonto lokugcwela kuna space sokuthintini la kuhamba. Ngafika early ke mina kusenzela ukuthi ngifike early ngizothola indawo yokuhlala. Yes. Ngafika ngathola indawo yokuhlala ngahlala ke. Kuyagcwala ke isonto. Fika nomfundisi ke. Kwase kuqhubeka iservice ke. Kugcwele la kuyashisa ke futhi manje kuyashisa kubantu bemile bajuduke bonke abantu kuyashisa today kugcwele. Yes. Then ke ngalelo langa lelo umfundisi wathi ke emveni kalokho buhlatyelo la kuhlatyele inkonzo seyenzikile kuhlatyelwa wathi ke ngizocela umama unobhatyi usibanibani ushuthi umama wesambatho position. Oh yes. Yeah, umama unobhatyi usibanibani makuphela ingoma sihlabele asikhulekele. Okay. Ngalelo langa. Well, kusekuje njalo nje kuleso siphithiphithi eqeda ukukhuluma lo mfundisi ekhuluma leyo nto leyo. Yafika le voice. Yathi khuleka. Ngaleso sikhathi akusukwena umama angisilutho mina. Awusilutho angisilutho intombi nje yomanyana. Intombi nje yokugqoka le uniform yakhona nje nakhona ngiya nje angisilutho mina angisilutho compared to ama positions alapha. I'm just a nobody. Nayi voice siyafika. Nayi voice yathi ke khuleka. Yebo. Thandaza. Ande kugcwele la sibugcwele la. Yebo. Yona ivoice iba out
uyizwa nje iba out ukuthi phakathi kwama voices wonke yona uyayazi ukuthi iyo le uyayizwa i-difference ya wonke lama voices. Wathi thandaza. Yes. Lama ngathi ngibheka ngapha kunabantu umuntu lo laba labantu la umuntu osifazane lo ukuthi osifazane bonke bayafezana le voice le uphilo umuntu lo. Hayi ngithule. Yo. Juluke manje sengijulukiswa ukuthi manje sekufike lento ukuthi manje umfundisi ukhona and namanje ifundisi ukhona ngizokuthandaza. Who am I mengizothandaza mina? Yeah. Because lapha kusebenza ama positions ama status ukuthi ubani uyabona mina ubani mengizothandaza. Kodwa ke ngathi today uvalo wangishaya ngatatazela la ngishaya ngithi yabona ke washo ukuthi thandaza. Washo kokuqathi thandaza. Yeah. Waphinda futhi. Sajudulike njalo ngithuthumele ngithu wathi thandaza. Yes. Iyacula ingoma izwe iyepheleni ingoma wathi ndithi thandaza. That time. Yo. I had no choice. Ngathi yabona today is today, come what may. Thema kusithiwa amen lo ngoma. Yagcina ngithe baba I was gone. Wawuqala uthandaza. Qala ngithe nje ngithi baba. Yebo. I was gone. Angithi mo lento zama uthandaza uguqe phansi phaya. Yebo. Ngithe manje sithi baba. Yebo. I was gone, and by that time asaguqa ngaphansi lapha ya sengiguqe in the sky. Wow. On the sky lapha. Ngivale amehlo. Ngiguqe phansi la ngizazi ukuthi ngiguqe phansi kodwa manje in the spirit ngizibona ngiguqe in the sky, on the sky lapha yana. Yebo. Ngakhuleka. I was gone. Now I don't know ukuthi ngakhuleka for how long. Yep. Kodwa I know ukuthi I was just gone umkhuleko. Mase ngithi amen. Amen wami thathi iculo lami neBhayibheli lami yabaleka manje ngithi sengiyonile ndiyonile ngithi mawuthi amen usuyabuya futhi. Hayi mase ngithi amen sengila manje. Oh yebo. Sengila manje. Yebo. Yabuya futhi amen ngitshaye sengila. Mina lokho ngithatha iBhayibheli yami neculo lami ngiyaphuma ngiyabaleka. Kuba ukuthi phela ngithi manje ngonile phansi kopha esontweni. Umfundisi ngibethe umama nobhaki usibani. Hayi wena. Not mina. Eish. Mangithi phapha umfundisi usekahlezi lapha epulpit ubheke straight la. Umangele. Yebo. La esontweni abantu bayifula esontweni sebayifula abantu esontweni la. La ipassage lawe lapha passage nabasekho. La esontweni bakhona abantu bayifula. Yes. Hey, and then mina thatha iBhayibheli ngaphuma ngithola ngaphandle abantu bame ngaphandle laba. Ngibuze komunye ngithi hawo niphumelele ecaweni. Hey asazi nathi basiphume kanjani. Kodwa wathi into endikhumbulayo thina kuthe ukhona umuntu othe baba after that kwafika nje isteam nje bakushisa nje ecaweni. Kwafika omnye umophu bambiza ukuthi umophu ngesixhosa umophu. Isteam ukuthi into ukushisa eshisayo. Yebo kwafika ihit enkulu. Ihit enkulu. Le hit le esabisayo enza ukuthi kuhlathuzele la. Oh yes. Baphuma babaleka. Bebalekiswa ile fear of the heat lento le pressure ela yale heat baphuma babaleka ke bathi baphume kanjalo esontweni. So ke mina ngabe ngithe sengiresign lekuphelile ngami angiphinde ngibaye kunyawo lami ekuyisile it's amen. Yes. Mase ngirealize after that Assemblies of God uBhengu wayekhuluma ngendaba komoya engcwele. Oh yebo. Ukuthi umoya engcwele uyakhona umoya engcwele uyafika and mayifika umoya engcwele uzowufila. Yes. Uma ngabe wena lentoza uconnected nomoya engcwele uzowuzwa umoya engcwele uzowufila ukuthi nawo umoya engcwele uyangena. Oh yes. So bona ke they didn't know about that. Mina kulapho ngiyabona okay the Holy Spirit was there.
Oh yebo. yabona. So bona bebengazi ukuthi kwenzakalani. So mina then that time mabe explain ngathi okay, that was the Holy Spirit besefikile. Yabona. Likuphi nendawo lebandla mhlawumbe abanye bazoyikhumbula nje lento ngoba baningi abantu ababukelayo mhlawumbe khona nje abazokhumbula ukuthi yazi ngiyayikhumbula into efana nale kwakudala leso sikhathi leso ngabo ngo-1980 futhi ngo-79 ngokwenzeka lento ngoDisemba ngo-79 because ngalento zingaqeda isikolo ngo-79 ngoDisemba ka-79 ke kuyenzeka lonto leyo leso sikhathi leso sent is 1979 okay sekudala sekudala so I think seyineminyaka eminingi nje seyika more than 40 years I think yebo so ke yenzeka le nto leso sikhathi but ngabe kuphelile ke mina ngathi Methodist angisaphinde ngiye base kuphelile ngahlala ke ngayiphilela ke empini kalokho ke so njengoba wethe uyahamba uzohamba masebuya yes uzokhona ukuthi lento ze masebuyile uzokhona uzokwazi ukuhlukanisa phakathi kwento right ne wrong yes njengoba ngilana mina ngize ngokuvuseleleka ngetestimony ka brother Enigma okay ubrother Enigma mayikhuluma ngesiZulu yes mayikhuluma ngesihogo mayikhuluma nge-encounter with Jesus Christ yes abantu abaningi bayamphikisa ubrother Enigma bathi ayikho lonto leyo yebo unamanga qamba manga mesithi izulu ubone izulu yena uqamba methu ubone isihogo methu ukhulume noJesu wabona noJesu uqamba amanga ngize uzo confirma yebo uzoqinisekisa leyo nto lokuthi lento ayithethayo ubrother Enigma ikhona akaqambi manga all right akaqambi manga but ubrother Enigma lento ayithethayo ikhona uJesu uYesu uyavela emntwini athethe naye kunabantu akwazi ukuthi avele aziveze kubo okay it's either uziveza belele bephupha or aze ngevoice yebo and uJesu mayisiza emntwini akezi ngendlela A1 uza ngendlela ezahlukahlukeneyo yes uYesu angafika manje afike la ufika uhlanya nje uhlanya lo ugcwele intwala lento yonke into ugcwele intwala inenwele kuyihlafahlafa namafinyele yonke into ungene la uzothi uhlanya lo uxoshe lo hlanya uxosha lo hlanya lo ngelinye ilanga uzothi uyathanda cela uNkulunkulu cela Jesu ukuze uzongilula in athi I was there you kicked me out akezi ngendlela A1 oh yeah kufana nezulu nesihogo nezulu azi revealwa ngendlela eyi1 ngizwa kahle izulu ali revealwa ngendlela eyi1 yes nesihogo asirevealwa ngendlela eyi1 that is why abantu abaningi abathi mabe explainer be explainer izulu bale explain umna explain ngalendlela omya explain ngale omya explain ngale omna nesihogo kanjalo it's because azikhishwa ngendlela eyi1 oh ngizwa kahle yebo azirevealwa ngendlela eyi1 yabo yes njengoba uJesu nje uNkulunkulu eziqo zithathu yes uNkulunkulu nguNkulunkulu uNkulunkulu yes kuloNkulunkulu oyi1 kunoJesu yebo ophuma abe inyama yes lo thina siphinde sithi simbone sihamba naye simthethe naye sithi naye kuba inyama abese phuma futhi abe ngumoya engcwele oh yebo uNkulunkulu oyi1 lo but mayeziveza uzombula ngendlela ezahlukahlukene azembule ngokwenyama abe nguJesu oh yebo ngokamoya abe ngumoya engcwele ube umuntu oyi1 yebo akusingabantu abahlukene uyi1 yebo ngizwa kahle uyi1 because if uThixo wayisuke le ezulwini wezemhlabeni uThixo uthi akekho umuntu ozombona ngokomehlo bese sizofa sonke that is why wabona ukuthi makeze kulento kulenyama esiqhelileyo sazi ukuthi umuntu uba nje yes yabo so that singazothuka ukuthi hayibo
that is why eze weza einyama yebo einyama so that sizomazi ukuthi aphile impilo nathi esiphilileyo afi yebo aphinda avuke phambi kwethu ngikuzwa kahle yabona so ilento za ubrother Kniba akaqambi manga ngikuzwa kahle futhi okushoyo uthi even nalabo bathi amanga lawa akekho umuntu ongabona uJesu okungenzeka ukube kwabona laba abathi amanga lawo sebake bambona ukuthi babengekho aware ukuthi babona yena yes bayibonela umuntu nje wathi uzama ukukhuluma nabo futhi bangamnaka ngiyakuzwa uyabona uthi weza kwabakhe azange bamamazi azange babamkele weza kwabakhe azange bamamkele mokufika endlini yakho ufika uhlangana nohlanya lapho lufika endlini lakho licela ukudla hey livuhluzwa licela ukudla cela amanzi uthi hey ayizongcolisa isofa zami wena suka lapha that is why ukufuneke simase uthi samkele wonke umuntu sitreat wonke umuntu equally ungathi ngoba lona u-rich or uyi-businessman or ini umnikeze iglass umnikeze nge-tray and yet lo wehlanya mayifika umnikeze ngesandla because awuzazi ngelosi zezulu ukuthi zizofika nini noJesu awumazi ukuthi uyofika nini kwakho azovisitha kwakho because uzothi uzovisit uJesu kwakho umxoshi yakuzwa anawe that is why ukuthi masibaphathe bonke abantu ngokulingana sibathande bonke ngokulingana singathi lo ungcono kumnomunye before the eyes of God we are all equal whether I'm a principal whether I'm a president or whatever before the eyes of God we are all equal uNkulunkulu akana principal akana president akana businessman uNkulunkulu akanayo wazi umuntu wakhe amcreate kuphela bakithi yabona yebo so ke kufanele thina nathi sibatreat abantu ngendlela uNkulunkulu abatreatha ngayo ngiyakuzwa hayi cha singabandlululi yebo singabandlululi uthando alula uthando andithi uthando uthi lithi uthando alubandlululi yebo alibandlululi so thina ke sibandulela luphi uthando lethu masibandlululi olukhethayo ukuthi lo ungcono lo kangconanga akusile uthando lolo asuthi it same applies ukuthi inhlonipho same applies irrespect irrespect you respect umntwana osesiswini yes because that is God uphefumulelwe uNkulunkulu lo muntu lo esesiswini uphefumulelwe uNkulunkulu lo muntu lo you respect that child eqhamuke ubaby you respect that child mokhuluma nomntwana sekekhulile mhlawumbe onama 8 years you respect you talk to that child with respect more respect ala mntwana no respect umuntu omdalile yebo at the same time you are respecting yourself because was I respect uma ufuna wena respect you must have self respect wasa wena nokuhloniphe wena unga expect ukuthi omunye umuntu ozokuhlonipha wena ungazihloniphi self funeka uzihloniphe wena mawuqeda uzihlonipha you respect the next person ngizwa kahle and then mawuqeda respect the next person uzokhona ithola irespect back you cannot get irespect unga respect wena yebo so injalo lento le injalo nje injalo funeke senze izinto nathi esingakhona is that why kuthiwa yenza leyo nto nawe ungathanda ukuthi yenziwe kuwe ungenzi into engekuthande na ukuthi mayenziwe ungengenziwa kuwe injalo le ndaba le so impilo injalo impilo nje injalo uJesu is alive she's not dead Jesus is not dead He's very much alive, active and powerful. He's not dead. He died. He rose from the dead. Usezulwini lapha ekhona. And uJesu ukhona kulaba abavumayo ukuthi abe khona with them. Ukhona. Qiniso. Phela nje thina simreject. Sometimes simrejecta unaware. Ukuthi simrejecta yena. Yakuzwa njengomoya engcwele. Uhlale khona umoya engcwele. Masamkela uJesu njengenkosi nomsindisi wethu, Holy Spirit iyangena ihlale la phakathi kwethu. Yebo. Yiyo lesiguide ukuthi yabona ke la
you are going astray. Yabona ke la lo muntu okhulume naye lapho bothi uyajoka naye uhethekile lo muntu lo wena bongaza ngithi but the Holy Spirit uzokutshela ukuthi hey lo muntu lo uhethekile. Oh yes. Bothi uyajoka naye ancokola yazingcokolela nazijokela na uhethekile umuntu. That is why ukuthi brother Enigma ube emphasize into ekhulunywa lapha ku Joel chapter 2. Yeah. Uqala lapho ku verse 12 lapha khulunywa khona nge sincere repentance. Ukuguquka okujulileyo. Yes. With a broken heart. Yabona? Yeah. Chapter 12 verse 12 and 13 ukuthi masiguquke masiguquka kwethu kufanele sizile ukudla to show ukuthi sincere sizile ukudla siguquke izono zethu zonke sizivume izono oqala wogqiba uzivuma uthi ngiyaziyeka Thixo lezi zono ezenzileyo okwesibini ngicela undihlambe ngegazi lakho undixolele. Yebo. Mase ogqiba undixolela bese uthi uyandrestore undibuyisele kwiposition ofuna ukuthi ngibe kuyo. Yebo. Yebo. Yabona? Ukuthi sizovuma izono kuphele sazi kufuneke uye ithi lento zobada Enigma uthe kufuneke si repent sincerely sikhuleke. Yebo. Ungathi uthe ezolini ngiyayixola izono no go deeper. Go deeper. Sincerely go deeper you fast uzile ukudla. Uzile ukudla ubhekana noNkulunkulu emehlweni. Uthi Thixo ngiyonile here and there uthi unhliziyo uyayithanda inhliziyo ephendukayo. Yebo. Nekuphenduke sincerely ungenzele abantu. Yebo. Because abantu abazokwenzela nix yenzela iyakuye go to him. Izwini lakho uthi woza hlale phansi sixoxe indaba. Yes. Hlala naye phansi ke nixoxe indaba zila ukudla. Ozuhlala naye phansi nje you must sacrifice something. Uncince inyama ukudla. Incince ukudla ufocus ekuthenini ukhuluma naye. Ngiyakuzwa. Uzibonisa ukuthi I repent ngiyaxolisa ndiyonile ndiyavuma ndizinzile lezona nalezi then uyena ngoba ubone ekujuleni kwenhliziyo up enhliziyo noba ungathetha ngoba into ayikadileyo wena he is there inside you. Hayi ngizwa kahle. Uzobona ekujuleni inhliziyo yakho abese ethi okay ngiyakwamkela irepentance yakho ngiyaxolela therefore ngizokwerestore ke at the right time. Yebo. Nakhona ungabi ungajahi uNkulunkulu manje sengicela uxolo in wait upon him. The patience le should wait upon him. Okay. You wait upon him. Omoya mhlawumbe uzobuza ngilinda kanjani kuye. Njengoba bocela zonke lento wacela izivuma zonke izono in wathi ke manje all right ke manje ngiqedile ke cela uqedile ucela then go you wait angithi ulindele ukuthi wena ube khona there is something oyifunayo wena ukuthi uzubone isign ozifunayo wena self ukuthi manje uzobona ukuthi now uNkulunkulu ungithethelele izono zami therefore sekulu everything is fine. Ulinde yena uNkulunkulu uzokubuza wena self uzosho ukuthi uNkulunkulu ngicela ukuthi ungithathele izono ngicela ukuthi ungirestore lana nalana then ke uzolinda leyo restoration oyicela ukuthi urestore kuphi nakuphi. Chanya. Because sometimes uthi bolento zabo umuntu ohlabelelayo awusakwazi uhlabelela umuntu othanda ukukhuleka awusakhuleki uthanda ukufunda izwi awusafundi izwi so life nje yakho seyisebona senjalo spiritual life yakho seyidala. Ngiyakuzwa. So wena uzosho ukuthi uNkulunkulu uma unirestore ngicela unirestore ngalokhu then you wait upon him. Okay. Uzokwazi ukuthi leya list beyicela ukuthi uzorestore yakho then uzokwazi ukuthi akulungiselele wena at his right time. Akazi ukujaha wena ufuna nalapho ufuna ipatience yakho. Ufuna ubheka ipatience yakho nesincerity yakho ukuthi lento bozicela ngempela uyazicela uqinisekile nazo ukuthi uzokunikeza uthi mawucela ucela ubese uyabonga. Yebo. Ungakazitholi. Oh yes, ubonga akazitholi. Uyazibonga ongakazitholi. Ukhomba ukukholwa ama wenze njalo. Ukhomba ukukholwa kuma usenjalo. Ngiyakuzwa. Ukuthi you have a belief yokuthi uzokwenza. Mawubonga une belief ukuthi uzokwenza. Yebo. Uyabona? So ulindeke.
hayi cha ngikuzwa kahle then emveni kalokho uzobona ke nawe kancane uqhubeke nje ngempilo uzama utry lezi zinto lezi bosithi wena ufuna restoration zakho uzama utry ukuthi lokuzenza lokhu now is take a step. You don't wait until uhlale phansi. You must take a step. Initiative. You must move. Okay. Move. Uzobona kanjani khona umehluko mangabe usahleli phansi uthi uzokusukumisa kuthatha kuphakamisa. No, you must take a step now. Ake ngiyaza nje example nje yalokho okushoyo. Uma ngabe kuukuthi awukwazi ukuhamba, ukhulekela ukuthi uNkulunkulu akuphilise ukwazi ukuhamba, usukume ku wheelchair. You take a step, usukume. Take a step, you shake your body, your body, try by all means ukuthi you take a body. You shake your body uzama ukuthi utry ukuthi kulento oyifuna ukuthi mayuzame ukuthi uphakame. Uma uthi uma uphakama it shows ukuthi unale faith yokuthi uzophakama. Okusho ukuthi noma ufuna umsebenzi futhi hamba omaketha nakho ke awuhlali nje uNkulunkulu ngicela umsebenzi leso sithi uNkulunkulu uzozake na umsebenzi. You must take a step. Hambe omaketha ufaka ama CV yonke le. Ufaka ama CV. Mangabe uqala ibhizinisi liqaleke yenza sama means ukuthi uthengisa ama sweet maqale ngama sweet lawo ngithi uthi ufuna ibhizinisi ukuthi uzenza i-fruit and veg or whatever uqala kancane uthengisa ama sweet so that then accumulate capital ukuthi uba nemali yokuthenga le business yena izokuthola endleleni yobontu lo muntu uzimisele ke vele aqhuba ubone sekevula indlela ukuthi makuthole imali engenye. Hayi cha inamandla leyo oyishoyo. Yabona. Yebo. Funeka unyakaze ungathi nje ayikho into uzawuhlezi la uthi ivila kalifuni Yebo. Ivula kalifuni uthi malingahle futhi uPaul uthi Paul umuntu olivila mangangahle usho njalo uPaul. Yebo isho njalo. uPaul olive ongahle ongasebenzi mangangahle uzosetshenziswa ubani? Yebo. Anithi le naku Adam and Eve uNkulunkulu wathi uAdam uyodla izithukuthuku zombuso bakhe. Iqiniso le. Manje ke besho kanjalo wena uzohlala wena uthi uNkulunkulu is going to bring umsebenzi. Hayi. Must move. You must move. Take an action. Nekholo ukholo olungenazenzo lufile. Ukholo kwasawukholo oluyifaith without action. Yes. Is dead. Nokholo lolu akusithi mina hayi mina ngikholile kuphelile le khona lapha. No, must take an action. Nokholo lwakho. You must do something. Yeah, cha. Towards ukholo olu lwakho. Yebo. Must do something so that nabanye abantu bazobona ukuthi ukholo kanti into enjani. Ngeke balibone ukholo mangabe bangabona izenzo. Funeka ukholo balibone ngezenzo because ukholo it's just engumoya. Ingamoya is something spiritual. Yebo. But to demonstrate it ifuna iaction. Ngiyakuzwa. Yabona? Hayi ngiyakuzwa. Ni action awuzuthi nje all is well. All is well. No, must take action. Go ahead ufakaze ngale salvation oyitholile ukuthi yazi uNkulunkulu uJesu ukhona ngempela. uJesu yaphila kunje. Tell the next person. Yes. Ukuthi hey uJesu ukhona umfakazele ngoJesu lona. Nezenzo zakho uqoqe izandla inyawo zakho uziqoqe inyawo zakho bezi astray you uyaziqoqa inyawo zakho. Hayi ngiyakuzwa. I'm not saying I'm perfect. Yebo. Izlenkosi lithi akekho nomunye umuntu ongcwele. Ngaphandle kaNkulunkulu. Yes. So I'm not perfect. I'm not here mhlawumbe ukuthi ngithi ngizothi ngizelana because I'm perfect. No. I'm not perfect. I'm a sinner. Yes. Because ngiyona ngokucabanga. Yes ngazivuma izono zama ngamkela uJesu ngazivuma izona ngiyazivuma. Si repent every day. Yes. Because sona every day unaware. Yes. Sometimes aware. Utwenza into uthatha lento utwenza kanjeni kanti uyona ngalento le unaware ukuthi uyona. Yebo. Ngokucabanga lokho soqedile. Ngokucabanga ukubona into yomuntu ukuthi hey asilento le yazi yabanhle ngathi nami ngayithola soqedile. Eish. Into yana encane ngathi ayinakekile. Into encane isono it's not something very big ukuthi uzothatha imoto yomuntu intshontshe. Izono ezincane yizo izona ezidangerous lesizincane because we asizinaki. Oh yeah. Asizinaki. Kubani obekazi ukuthi ngokulentoza umuntu angangena nje esihogweni ngokulentoza ngokungathwala ekhanda. Ubani besazi lokho?
ubani besazi ukuthi umuntu angena esihogweni ngokuthi afaka amacici afaka inecklace kubani besazi ukuthi angangona ngokuthi ashaya ikhathi yeinwele ezenza muhle ekhanda lakho ukuthi belihle ubani besazi ukuthi angangena esihogweni njengaleyo nto leyo encane thina siyibona ukuthi incane kodwa uNkulunkulu wayikhuza kubrother Enigma uyikhuza nabo bonke ama podcast lawa aba overseas ukhuza the same thing amacici ama make up ima necklace ama in ungathwala ekhanda ayigqebhezana i-transfer impahla ezitransparent impahla ezisibambayo all those things uyazikhuza every day why ngoba sekuyi end time now uJesu yabuya sekuyabuya uJesu yabuya umuntu ongakaboni ukuthi uJesu yabuya angamwazi ukuthi uzobona kanjani ngoba lapha ubhalile lapha ukuthi kulento za ezwini lakho ukuthi lapha kumethu 10 mangaphazami uthi masingasabi ukufakaza ngezwi lakhe uma sesaba ukufakaza ngezwi lakhe yes mase saba kufakaza ukuthi asimlaleli yebo masingabi namahloni ngokukhuluma ngezwi lakhe uma ngabe sinamahloni naye uzoba namahloni ngathi yes yabona aphinde futhi lithi lapha izwi lakhe lapha kumethu uthi mase kufike isikhathi sokuthi uJesu abuye sizobona ngokulwa ngapha nangapha izimpi ama kingdoms axabane ngapha kuxatshwane nabo abantu base-Israel bayifamily eyi1 kodwa balwa bayabulalana yebo nayi imililo eLos Angeles izinto eziningi ama earthquakes yes yiphi enye into esisafuna ukuyibona ukuthi uJesu uyabuya engekenzeki cha konke sekwenzakalile kuyenzeka futhi uthando luphelile kubazalwane uthando luphelile kubazalwane abazalwane ufuneka abantwana akube kuthanda umuntu onemali ongenamali ubekelwe eceleni ebazalwaneni into ebuhlungu yebo kuphelile ukuthandana kuphelile umthetho akusekho umthetho there is izwi lonke ukuthi kukhuluma nge-lawlessness ikhona manje ikhona umthetho amaphoyisa awufika seyidlula indaba eish ngiyakuzwa umthetho awusekho manje zonke lento kuthe zokwenzeka sezenzekile that is why Jesus Christ sekethuma ubrother Enigma manje ukuthi mabagijime bawuqedelela ukulungisa abantu ukuthi abantu mabaphenduke yebo he is coming mabaphenduke because yabona ukuthi bakhona emabandleni basebayakhonza bathi Jesu inkosi but still kunezinto ezincane ezizobafaka esihogweni ubandlululo eish favoritism ngiyakuzwa emabandleni favoritism uthanda lusekho uzopha umuntu umntathu ombona ukuthi uyasebenza uyaafforda umthengele imoto umthengele in lo olambe esiswini uthini ngaye umsizingalutho hey hayi kezwakala uthatha umuntu siphi thina abazalwane sithi God bless you simhaga umuntu simkhade sithi God bless you lo muntu lena usuke ekhaya engadlanga iviki lonke akadlanga lo muntu lo nabantwana badlanga iviki lonke abadlanga kodwa mayifika enkonzweni usofike sithi God bless you ahambe uJesu mayishuma ilivangeli wayishuma ilivangeli ephilisa umphefumulo umoya mayiqeda lapho ayopha inyama yes athi makenzele abantu mabenzele udla badle babaphilise emoyeni abaphilise futhi nasenyameni iqiniso manje ke thina yiliphi levangeli silushumayizayo uma ngabe sizothi God bless you umuntu ahambe sina siyodla amakhalas wokudla kwethu emakhaya enoid lo muntu osuka la elambile asithi lo mama lo usuka ekhayeni lapho baba khona ngakholwa mayifika lapha ekhaya usuka asithi ke under normal circumstances wena ushadile nonkosikazi wakho uphelelwe umsebenzi awusena kudla kusena lutho umama asuka ekhaya kubo ayothi mama baba asina kulutho endlini ubaba akasasebenzi sicela nje usiphe impuphu in
unkosikazi uzocela ipermission kubaba athi baba ngicela ukuye ngiyovela ekhaya ngiyobabona uvela ekhaya ukuthi ngibona ngeke asize ngalutho wona uvume wena bahambe maye uhamba abuye mabuya uphethe impuphu uphethe isishibo uphethe in uyapheka niyahla yes tusho ukuthi unekhaya lo muntu lo yebo uyathandwa lapha ekhayeni labo ubaba wakhe uyamthanda umama wakhe uyamthanda lapha ekhayeni yes manje ke le situation sisuse lapho sifake enkonzweni umama lo ekhaya umzalwane yebo ubaba akasimzalwana akazilutho ngoNkulunkulu uyahamba umama ubaba akasebenza kunalutho there's nothing uyahamba enkonzweni umama shiya ubaba kanabantwana la nakunalutho endlini yebo uye enkonzweni la ifika lapha enkonzweni ekhaya enkonzweni ukuthi God bless you abuyele emve njalo lo baba lo ongakholwa uzomazi kanjani uNkulunkulu ukuthi ukhona eish uma ngabe esiye ekhaya kubo enkonzweni ngoba ikhaya lakhe manje lika moya li akazi ukumazi uzomazi kanjani lo baba lo uNkulunkulu ukuthi ukhona akazi umazi kanti uma ngabe bezothi mefika lapha enkonzweni uma besinalo uthando because masinothando siyanakekelana siyabheka ukuthi okay lo uyashoda lo ushoda siyaza kufanele sazane ukuthi umntana sekhaya lo ushoda ngaloko lona ubaba akasebenzi naye akasebenzi kunje sazane yes then sokwazi ukuthi okay lo nasimthenge nasigrocery namhlanje makahambe nangama mixed veg nayi ukuthi ahamba ekhaya afike ekhaya aphekela abantwana sithi God bless you sesimnikeze igrocery sithi ahambe because God cannot come down ezela azotinikeza lo muntu igrocery uthume thina ukuthi thina masisebenze umsebenzi wakhe yebo angeke zena uthume thina ukuthi masisebenze umsebenzi wakhe sinike labantu ukudla abaswele sibhekelele labantu abaswele azobuye lo mama abuyele ekhaya ephethe igrocery afike apheke acule ichorus lakhe acule ichorus umama ubabona uyambona uyapheka umama ushaya ichorus ubudumisa uNkulunkulu uyaphakela ubaba lo baba uzokwazi umbona nje lo uNkulunkulu ukhona awuthi nami ke ngilandela unkosikazi yebo ngiye khona niyobona uNkulunkulu ukuthi uyasebenza uyaphila ngiyakuzwa yabo yes ilento engithi ke uthando luphelile emabandleni eish ngoba izwi lenkosi lithi uJesu mayesezobuya kuyophela lona uthando lapho emabandleni hey bakithi yabona ngiyakuzwa uJesu ke nangwemnyango uyafika yes abasathi bona ayikho yonke lento kaEnigma uqamba amanga uJesu akazi ubuye sithi 3 minutes intontoni uqamba amanga wo unto them futhi njengoba usakhuluma kanjalo nje unobufakazi obukhulu ngoJesu nokumbona ngakujabulela ukuthi singene kubo angazi but before singene khona ayisiqale lapha ngesikhathi uhlwithwa ukhuleka mawuthi nje baba usulapha ya esibhakabhakeni yebo khona wakubona lapho cha leso sikhathi nje bengiyokhuleka bengithathwe nje ukuthi ngiyokhuleka lapha bengisuswe nje lapha ukuthi ngihambe ngiyokhuleka bengihlezi lapha ngiyoguqele ngisuke la ngaziguqa la yakhuleka la lo mkhuleko omude engawazi ukuthi awuthathe isikhathi esingakanani ngakhuleka lapho ngangijuleke ngimanzi ngithe khuleka iwaya wa that's why umfundisi wesehlezi naye embhekelele manje engasathini esekabhekelele kanje yabo isikhathi eside yabo so indaba ke angazi noma sizokhona ukufikela kule ndaba ke eka Enigma yezulu nesihogo ne-encounter kaJesus asithathe yakho ufuna okwamanje ithi ngisho khona ngithi yami leya ngisho ukuthi mina iyami ayisika Enigma ukuthi nje into ekhulu ilanguage A1 ukuthi ubone isihogo nezulu and then wabona noJesu ingizama ugcizelela ukuthi ikhona le ndaba kaEnigma laba bathi ayikho wo unto them bawuzizwela sebefika esihogweni ngale kulungile ngithi ngisakuxoxela le ndaba yami ke ngisesesikolweni lapha ngisakhohli khona indawo ekhohliweni lapha esikolweni lengisese lapha esikolweni ke yebo ngifunde primary njalo bekunesikhathi sokuthi mangibhala njengoba ngibhala ama test ngoMarch kubhale ngoJune
kubhale ngoDecember ngoSeptember kubhale ngoDecember mina ama test bekudependa ukuthi ngibhale mangibhale eka March yep eka April ngeke ngibhale eka March ngeke ngibhale eka March eka June ngeke ngibhale kungani ubungayibhali yabona lapha ebhodini lapha ebhodini ngithi makubhala emabhodini leso sikhathi engabikho ukuthi sibhale lapha kubhale iexamination ibhale emabhodini ama questions abhalwe lapha yes bekuthi mikufika isikhathi kunesikhathi sokuthi kufike makubhala ama test ke mangibheka lapha elentozeni ebhodini vule kudabuka ikhanda la kuvuleke la kuwe ya kimi ngitshela ukuthi kuvulekile la okay ngishisa ikhanda ngathi umlilo libe buhlungu liyashisa libhlungu mangibheka lapha angibheke ini lokubhala okubhalwe lapha yes lama lines wonke lama line abangama line we rainbow hawu uthisha ubhalile i-test wena ubone ubhalile i-test yabona ubhalile u-test mina ke ngibhale i-examination paper ngizokuthi I'm preparing ukuthi ngizokubheka lapha ngibheka i-question ukuthi ithini ngibese ngiyabhala mangibheka lapha yamina ubona ama lines we rainbow kudabuka ikhanda la lithi yo mbhekelele lapho ke angisakuboni nix kuvula kuhlakwehlala nje inyembezi manje la amehlo amanzi ngathi ukuthelwa amanzi inyembezi ziphuma ngathi kuvula impompo so kuvuleke inyembezi zithi ikhanda livulekile kanje angisaboni lutho manje bona nje la American colors we rainbow ayikhwenye into engibona sekufanele ngivala amehlo manje okay every time ke kuzofuneka ukuthi ukhona ifriend yami engizangifunda nayo umakhelwane wami sebesazi ukuthi hey John woza bangithatha ifuna ngithatha ngihambisa ekhaya ngeke ngibhale so bekukhona ama colors we rainbow colors lapha nje ugcina ungabhalanga ngiyibhale so enyakeni bengibhala kayi2 if ngibhale ngo March angeke ngibhale ngoJune vele kuzokwenzakala leyo nto mhlambe ngibhala ngoSeptember bese ngasabhali mhlambe ngoDecember kuyadepend bengibhala twice a year lokho bekungakwenza ukuthi ufail cha okay lokho ngakubhala uzobethatha ama marks wami wama term ayi2 bawahlanganise bangiphase ngawo how yo into eyenzakalayo vele leso sikhathi bengu standard ngicabanga ngathi ngango standard 1 standard 2 somewhere standard 1 standard 2 standard 3 kwenzeka lento leyo yenzeka ngathi standard 1 standard 2 standard 3 laphelela lapho emveni ngaloko yabiya phela stop ke yes okay waphinde kwa right futhi so I think ama colors we rainbow they are the spirits of God mangabe si understand ngokwasizwini ngazi ke yes I think encwadini yesambulo ikhona leyo part leyo so ilife yami nje beyileyo life engayazi ukuthi yebo injalo nje complicated inga understand ke nami ke until ke kwazothi ke ngalo nyaka ke la esezofika khona ke mangikhuluma kahle ngo1981 mangaphazama ithi ngicheckela lapha sekabuya khona ke manje 1981 ngoba wayethe uzobuya mangabe usukwazi ukuhlukanisa mase uthe masebuya yes after sekuthi ke masebuyile ke sengizokwazi ukuhlukanisa kukhona lapho khona elo kukhona kulomnyaka lo ngabo 1970 lapho yebo wafika kimi 1970 wafika ngilele njalo wathi uyabeza labantu bakhuluma ukuthi bathini na ngathi mina hayi angibezwa wawuphupha noma gumba ngilele angithi uyafike vele ngilele uyakhuluma
lesikhathi engilele kuye ufike nje ukuthi lelelele uyayihlala bangiqala ngidlale ayihlali ayipheli nje ne 3 minutes ukuthi kuyafika bese efike mase kufika isikhathi ukuthi sekuyesa ngalo langa wathi nje afike ngathi lelele uthonga mayifika wafika wathi yabezo labantu abakholwa ngaphandle na ngathi ke mina hayi angibezwe wathi lalela alalela ngathola ukuthi ngama lentoza ngaba watchtower ama watchtower yini amangqina ne ofakazi baJehova angazi uthoba kodwa ngama watchtower ngazi ukuthi master oyima ukuthi bawo babaphi kodwa ngathola ukuthi kabo bathi ngithi mina ngiyabezwa uthi wezwe bathini ngithi mina hayi bathi kuzogwetshwa uzofika irapture izofika ngo1980 wathi yena una rapture yofika ngo1980 it was 1970 by then yes wathi hayi kuna rapture izofika ngo1980 irapture iyofika uma zonke lezi zinto ekuthiwa zizokwenzeka eBhayibhelini yes sezenzekile yes lezi zilapha ama signs la kuthiwa izokwenzeka lapha kuMatthew 24 yebo from 6 to 13 yebo bakuthiwa kuzoba khona lokho izimpi nalokho izifo yes konke nje yonke lento leyo mase zenzekile then lapho umgwebo zokhona ungekafiki lezi eyenzekile lezo zinto ngeke zenzeke lo mgwebo yes ngeke yenzeke sonke lezo zinto lezo so wasethi yena ke into efanele uyenze wena nje makuthi kufika leso sikhathi ube umuntu okhulekayo wena nje kufanele ukuhlala emkhulekweni yes ukuthi kufika leso sikhathi lokuthi kufika leso leyo rapture leyo yebo ifike wena umuntu okhulekayo yes umuntu okhulekayo and then kaloke kwabe kuyendlula ke yebo kwandlula emveni kalokho wazothi ke sekefika ke manje ngo 1981 lo go May 1981 yes go May 1981 ngangibuya emsebenzini mangibuya emsebenzini on a Friday yes bengisebenza second way yami teaching wafika in fact ulo nyaka lo bekune sign yakhe bekuthi kudepend ukuthi ngithukuthele kangakanani uma ngabe khona umuntu owenza into erongo ngimthethise ngithukuthele kuya ngokuthi ngithukuthele kangakanani uma ngithukuthele kancane ngizolala ngaleso sikhathi engikhulume ngalo ngizolala same time ngiyovuka the following day manje kunento ekuthukuthezile lelo kulo nyaka lo kwakunelonto leyo uma ngakhona nje into errong umuntu ayenzayo ngithukuthelisele into ayenzayo erongo 37 kaloko bese ngiyathuka ngiyolala uyovuka kusasa kusasa noma ungalala emini makufika nje lento ukuthi ngiyolala leso sikhathi uzovuka kusasa and then kudepende ukuthi nokuthukuthela futhi ke ngithuthele kangakanani sometimes bengilalela one day ngilale namhlanje ngivuke kusasa yes sometimes kudepende mangithukuthele kakhulu kwahlala iviki lonke usho uma uthukuthele kakhulu mangithukuthele kakhulu yes futhi nalapha engikhona mangibatshela ukuthi lala cela ukuthi mangilele ningabe ngivusa all right ningangivusi ningenzi nix ningangithinti ningiyeke kanjani mangilele nje noma ngalele emini nje mangilele ningalokothi ningivusi ningabe ngivusi noma kukhona into ongifunayo ningangivusi yes umuntu engivunayo ngimtshela ukuthi uyagula ningamvusi yebo so kuleso sikhathi ke bese ezobuya beqala ke nje kwenzeke lo sign leyo ukuthi naku niyalala nami ngalala neviki mangabe ukuthukuthele iviki ngikuthele kakhulu bengilala iviki lonke ngilale from ekseni imini nobusuku ngilele angiyuchame angiyidli anginjani yo
iviki lonke isimanga ngilele leso. batshela ukuthi ngilele ningangiphazamisi ngiphethe headache ningangivusi ningangiphi amaphilisi nomuntu sekukhona umuntu ongivusayo ongifuna ningamtshela ukuthi ningangivusi angikho right ngibiyeke khona la ningangithinti nje lesi sikhathi engilele indlebe ziya recorda yonke into eyenzakalayo. Okay. Uthi ubani uthini ubakuthini ngilele ngiyaphupha normal sleep ngiyaphupha at the same time indlebe zi recorda everything eyenzakalayo. Mhlazane ngivuka ngizovuka ngithi bani bekethi bani wathi bani wathi kanjalo. Isimanga lesi. So kulonyaka ke ku1981 kulapho kokuqale khona ukuthi aqale kube khona lezo isign ukuthi yabuya bengazi ukuthi vele nokuthi isign ukuthi yabuya. Yebo. Ngirealize ke manje mase kuthi ngalelanga leli le Friday le ngibuye emsebenzini ngabo 2 PM buye esikolweni ngifika qale lekhanda lishaye lekhanda ke lelikhanda leliyala lasesikolweni yes elalishaya la ngesikhathi usasemncane bese ubona irainbow. Alright qale lekhanda lishaye lethi si okay nalekhanda liyafika sheshise ngene engubeni mangifika lapha ngifike ngisule kuse mina ngabo 2 PM sheshise ngigeze ngisheshe ngifaka i-night dress yami cela ningisize ngiphethe iheadache ningangivusi ningalokoti ningithinti ningangivusi. Yes ngene engubeni night dress. Yebo mangiqala ngithi lelelelele sefikile hayi nangu hayi mayifika I was so excited dala ngamgcina so excited yazi jabula lokhu angathi ngamhaga ngimuthi the way ngangijabule ngakhona ngathi ngajumpa nje I was so happy. Wow. So ke wafika ke befika ke mathi asihambe ngithi mina siyakuphi athi ngiyokubona isizulu nesihoko hayi ngijampe jabule